Hadukannya tarik jang upanai April arah jarar pusan kepada kasih last date pan apply ya kato kaniki pos si balai hapo ke office District Medical and Health Officer DMHU West Kasil District Nostoin ya telun kisamla da ulain banwan apply ya kita ki pos ha kate ke office. Bota por apply cari jeng bon lah kan bunyi ya tah kam cari jeng lagi kan final.